nkise morato wa Pai emejana tsupana ko ke metsotso le supa moraga ura eno ya lesome itse fela fa e gabola jana tle re fetela kwa go Dr November a tsa jalo ko Victorious Faith Ministries re santse re na le ena tle ka fa diphaposing tsa gaso doc wana ba iqetella ana ai thuso ke ntate modimo se ka nwa bo matsina no tlo re nwa hle no tlo ka bogona le voice mnata no tlo re nwa qala o tlo re siame doc sharp magrot manaka sharp my last one you good doc thank you mamedi dumelang heng ke la boraro le a ke qala nkutla ke le teng mona mogwa ka ke ba teng ka la bobedi ba maketse ke ba teng ka la boraro mamedi I mean ka la bobedi ka 5:11 ka la bobedi mba fela he ho bile le ditshitiso-nyana tse bile teng tse ileng tsa nqobella hore ke tle ka mona ka la boraro but ke only for today o tla kopana le nna bekeng e tlang hape ka la bobedi ka 5:11 mabedi nna ke phase 6 ha mpatla e baneng o batla ntate modimo a tlo thusa ke phase 6 o ka la matikisa phase 3 kapa phase 7 le tsa tsene ke kopana le batho e ka re fela ha e ka ba mametse radio o na le dintho tse o go wa tsuru tsona mohlomong o na le ntho tse sa lokeng tsa ho tse o sukudisang a re kopana phase 6 hona jwa le mamela ka laboraro ke kopana le batho laboraro o mo le o mo ka 10 o'clock wena mamela ka 11 se ke entse 11 ka laboraro ka 11 o'clock wena mamela ka rata ke kopana le batho so mamela wena ba tla kopana le nna 11 o'clock a re kopane hona jwale ka tla ka bo 12 because hona jwale na kwena se tsamaile ka fihla ka 12 o'clock o tla nthola jwale ha o tla ho nna ka la matikisa phase 3 kapa phase 7 fela bore ya kerekeng ya Pastor November phase 3 kapa phase 7 o bore fela o ya kerekeng ya Pastor November ba tla o theola teng ha o ka jwetsa motho ya kgannang taxi ka koloi o driver ka ro ya Grootvlei o tsamaya straight o feta Limomolo o fete mo Greek ka lefteng ba bitsa you save o tsamaya straight mo mamedi sheba ka lefteng o tla bo bone kereke ya rona re ya kena hona jwale ka 11 November ya ka 11 mamedi ha ke batlo senya nako ntse ke meditate ka ntho modimo a yentseng eo tsatsing lena bana ba modimo ba enkang hanyane wa tseba go jwe ke le jetse ke di qoqela a ke go pasa tsile na ke se ka rera ke di qoqela ne ke a di qoqela mamedi ke live Facebook nya ka Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry a ke a rutea ke holetse di plasing next to Soapbani wa bona hona le wa bana Soapbani mas next to Soapbani front opposite ya Soapbani hona le place bitsong Anasres ne ke dula mo ne ke le domo feta batho bohle sekolong ya se sena ne ke le dom jang mo mamedi a ka rata ne ke le dom cop of dom SL of the dom ke ne ke le domo gore o tsaba gore nna ibile ke fihle ho standard 2 ke thuse go feletsa mistress because mistress o rona na kala mabese tseleng so ona tshwantsa tsamaye a jare beke mistress a lo emela bese so hore ke pass o fihlela standard 2 ke pass go bala ke ne ke pasiswa ko ke o feletsa mistress and a ke kana go tsana ho no bitswa batho ba pasitseng hote mamang le bitswa ka mabitso se ntho tsena tse rona jwale di re gona go dipata no re gona go dipata bora o se ithole report wa bona so nna ne ke bitswa jwalo ba mama kala ma stage ba tswa di ba bitse stage I mean ba bitse matso mama kala ma stage o pasitse ba tswa di ba bitse sto ma bitse matso so na always ne ntse ke sala wa bona o tla bontse to wena o supa kwa monana nyolo kala ma stage but nteng qetang ne re dula botshabelo mona re be re tloa dipolasi re tla botshabelo a re fitla botshabelo ke hoditswe ke nkgono ka le ntate moholo so re fihle botshabelo re futsanile haholo ra dula ka ramokhukhuna go itelele so ne ke na le di brothers ka tse two story sena ke le ka seqoqa sena but ke gala hore ke khutlele sona because ke batla go thusa bana ba ntate modimo ba nahanang hore modimo wa hloleha ke tsatsing le ke tla khalla fela ho bua le bana ba ntate modimo you know because this thing ya ona hana hore ntate modimo ha gone e re etsa hore be desperate re mathe re modimo le tlase re etseng ba bang ba kwatele modimo ba molahla but nna
ke bone le tsona ntate modimo ka tsela makatsang ke mamedi to cut the story short ra tla dipolasi botshabelo mona ha re dula botshabelo now ne rena le mokhukhu wa rona e le mokhukhu wa batho ba baholo e le mokhukhu wa rona re le di brother tsaka ba raro ba babedi ba tlang ka moraka ne re le bararo so ne ra hatsela a ke tsebe le tseba dikobo tsena tsa matairi how to go ya le tairi go ba le tairi ke dikobo tsena tse transparent so re la o itshwere tsona bona ka ngwana tsa this see through one ne ro bala ka dikobo tsena now re hatsela now the way they hatsela ka te ene jala ha o lo tshitsa o tshwantse o thewe bethe o tswele ka ntle ene ha o gutla wa hatsetse o tlo hatsetsa le bana ba o robetseng le bona bethe o fihlela re tla ka plan re guys a re etse le karapanyana ra be ya le karapa e rally bula ra le bepela bethe mona ndena re qetile ra le kenya hose pipe re le tswele ka ntle so ha o batla o tshitsa ha o sa tswela ka ntle o tlola ba bang fela o tle e khonthong pela le karapa mona and then ha o sa phahama o ntsha motsetsi wa o robetse ka lekeke o ska ba phehla di go ra luna but go jotse sephiri I remember one day ke tlola batho bana ba neng re ke robetse le bona and kana mo tsene re kopanetse burugo boiwane bo black bo botso tjena ya hlapileng pele ha ka tina burugo bono re fedile rena ra tsana thoketeng ene le bothata ya lo checka yana le girlfriend o tshwantse a bua a arrange gore guys leng ka dime burugo ke nna botena ke nna burugo fanda ba bona to cut the story short o butua ka malome wa ka ba re fa dieta mara because ne ke rata bana ba di brother tsaka be ke fa ena e mon croquet ka nako tsa di croquet so croquet e teng ne tabuile ka tlase ne fedile so brother wa ka ena e mong a ba kinya box or ha tsamaya a ska hlabua because ona hlabua ntsa re tse seta because a kre se fedile so lutula ile hatafatsa e mong teki ena ne hlaise menona ka odimo na apara size 6 so teki ena ne le size 9 so menona ha ne hla ka odimo because teki ena ne fedile ka odimo ka mona e sena man mo e kwaelang wa ibom okay nna ke be ke tsamaya because next na tsona be ke tsamaya ke ha cousin ya ka ke moruti ona jwalo o nrata haholo mafuyo wa tsebahala haholo botshabelo mama ke la ba le dikgwebo tse kgolo be ke ya hae ke fihla ku tswa dieta tsa hae mafuyo na apara size 9 nna ke apara size 7 you can imagine size 9 plus size 7 and then I qetile ke se dieta tsena tsa mafuyo ka mora ke di tswa ka garage ona tsa di rwala ona di lahletse fela ka garage be ke di tswa dieta tsena fihla ke di seya ka mora ha ka tao di seya ka mora fihla ke di roka ka fish line ke di roka so the way ine ka re ke skepenyana sa Titanic ke ka sa kre jole ke di kobile ka mora ka mona ke di rokile ha bohloko jole di mana me musife mona wa ka mora so every time tshwantse ke kinye le box so le nna ke kinya ka box ho riska nsetla wa bona because jwale ha nsetla le tsatsi la ka le ampefala ha ho but le box wa teng ha e tsamaya ya nyamela kapa ya tswa mosifone ka especially nya le tla beng sharp but ke batla o tla ntwenyena kana ko yo ai ke be ke jwetsa di brother tsa ka tsepedi be ke re ka tsatsi le leng ke tlo change ntwe ke pela ka re ntate modimo tlo change bophelo ba ka tlo bo change ka tsela makatsa ka re a ke tlo phela ke be ke tsofale ke ntse ke le so ke be ke bua ntwe but kana ko yo ke ne ke tseba hore hona le ntate modimo mara ke sa tsebe bogoni le matla a ntate modimo guys wa tseba ke kopa le jwetsa nnete wa bona ntwe nduditse mo ntate modimo le tsatsing la ka shokuleng hona le nako e hikileng ba o putso bophelong baka le no sense ke le morutu ke na ba o putso bophelong baka but ntwe nduditse mo ntate modimo e nketsa more ke se ke ka ba miserable ke se ke ka matha ke se ke ka ntla odimo le class ko bana hona le nako e kile ka taster hona nako e ntate modimo ka mpontsha a ile ngampontsha matla a ile bogone ba hae ke le ka wa bona because we are saying then ha ke be ke tlo ba moruti ke batla o fokotsa story saka be ke tlo ba moruti le teng ya lapile ke lapile haholo ke ne ke lapile ke hopola ntate mo nga nkutlwetse bohloko thwe ntate motshweneng ona ke na ke ka ntate ke kopa re lo register company ha di tender ra di kena a re ntate go kopa re lo register di company re tsebo o tletsa mosebetsi itsa ha re kala matrine re ya Gauteng re fitla Pretoria re fitla register company ha re khutla ha ke thewa stationeng ntate modimo ba re hona ke mang ya reng ke hloleha ho hlokomela
ke a ntate Modimo a re etsa mosebetsi wa ka hobane ha ke tlo hloleha o hlokomela. Ntate Modimo ke a bua ka baruti ba babedi a ba mpotsa potso hore moruti mamang le moruti mamang ba hlokomelwa ke mang because ke nna ba hlokomelang ene ba phela hantle. And ha ke sheba baruti bana sefapano ba phela hantle, ntate Modimo ba re honna ke mang a re nna ke tlo hloleha ho hlokomela. Okay, I had to get police station ke affidavit e cancelang contract ya ka e cancelang or ke ka hlola ke ba member ya company ke etswe then ka dula ka kopana le moruti e mong nang rata haholo moruti Mpatsi ya ke mo lebane a kopana le nna pela Mogriki ke tsamaya ka maoto a fihla mpha lift ya re honna moruti November ke thotse mosebetsi Lesotho ke lo renovate ha o batle re Lesotho itse ke ntse ke plan ho tloya Lesotho ntate Modimo don't go ha ke hlole ho hlokomela. Then en kana go tseo ke mo putswa. I remember ke na le moradi e mong yo Nomsa ke a ngwana le ngwana re papa ke kopatsa malo batla mosebetsi ha re fihla le mme kana go tsene ke nyetse mai ha ke kena ka tlong ke a fumana le ngwana ka lebelo di mabetha ke kopatsa malo batla mosebetsi le ke tsama ka maoto tla Freedom Square ya tropong ke tla tropong o tsaba ke go tla Freedom Square ke le moputswa ke apara overall tse blue ke a kere ke nyanta te moruti Selingile Silver City kana go tse ding ke mo tshakela nne ke tla kerekeng yaka ha bo harabe ke tshakela kerekeng ntate moruti ke moputswa nne ke aya kerekeng ya ntate moruti Selingile harabe ke nne ke ne ke ba rata ne ke dula ke ya then nne e be ke ya kerekeng ya ka di Sunday ke le moputswa ka tsatsi le leng ke be ke ya phihlong ye nngwe ntong ipopeng ha ke fihla phihlong eo ke be ke bona ona le di caravan tse ngata le dikole tse ngata ntse ke rera Harabeke ha ke qeta ho rera Harabeke ka la bohlano batho ba teng ke ba kopa ke be MC ka Sontaha ka Moqebelo ka letsatsi la phihlo ka kwata ka kwata ka re jwale ka letsatsi le leholo le go tlo ba kopa le matjhaba nna ke tlo ba MC ke re ke batla ba moruti ke batla ke ne ke tswele pele ka ho rera jwale ka ne le ntshepetse ho rera ka la beke kaofela ka kwata jwale ha se ke kwatile ka re mara tlo mpe ke ye ka Satertaha ne bile ke re ha ke ka Satertaha ka ha ke fihla ke bina ntho mane pulpit man ke ntse ke rana bo MC hona le baruti bana ba dutse man ba mametseng ba ntse ba shebile ke ntse ke rana program ke be ke kopana ha re le mabitle ke kopana le moruti yona a ba fihla mpitsa ona re honna tlokwana e wena monna tlokwana o mang ke be ke re ke November a re nna ke PV ka re wow ka re okay ne sentse ke utlwetse ka yena okay ke a bona di caravan tsena ke tsa hae dikoloi ke tsa hae a ba re monna ke kopa tsamaye le nna o lo mpinela ditente ke a utlwa o pina mnate man ha re tsamaya lo mpinela ditente ka nnete e ne le Moqebelo a ba re Sontaha sena tente ya ka cruise e Qwaqwa then ke kopa tle Qwaqwa then I drove to Qwaqwa ne ke le excited because ne ke qala go kopana le yena because ne se ke utlwile botumo bae and ke bona success ya ka ofela. To cut the story short Mohammed wa karata kanti ntate Modimo o nkisitse motho a tsong rutang principle ya katleho ntate Modimo ke hankisitse ho motho ya lo rutang lentswe ke kopa qala mona ya ileng a ruta lentswe la ntate Modimo wa bona ke sebedisa di anointing oil ke re ke nyaka ke sebedisa matswai ke sebedisa ha ke di sebedisetse ho atlisa batho ntse tsone ha ona mohlai ka atlisa motho ole next you can o ka ilata le letswai o ka etsa mamedi wa dikopanya mona ke bua from experience ke di rekisa di oli ke rekisa metsi ke rekisa ka ofela nna ibile ke talk shop man honna ha o fihla man everything e di teng ka ofela tsona batlo go jwetsa a ke di arohanye le lentswe la ntate Modimo because nna Zenzile Andries November di product ke di sebedisa ho lwana ka tsona re di sebedisa as the weapons so re di sebedisang jwale ka re baloi ba sebedisa di tlhaho le rona re di sebedisa to fight but let me tell you something nna bophelo ba ka botshintshwe ke lentswe la ntate Modimo mmamedi wa Motho FM le batho bohle ba mmametseng le that man o ilang ruta lentswe la ntate Modimo lentswe la ntate Modimo la fetola bophelo ba ka tsela makatsang ha o bala John chapter 1 Bible e re momamedi le hoja nakwa ka isetsa maina ha o bala John chapter 1 ke kopa le utlwe timana ena e re momamedi wa karata e re tshimoloho lentswe le ne le teng lentswe le ne le ho Modimo mme lentswe e ne le Modimo le ne le ho Modimo tshimoloho
e bere verse 3 e leng qete e bere dintho tsohle di bile teng ka lona mme ha ho letho le bileng teng ha e se ka lona a le utlwa ha ho letho le sa ka la ba teng ka mora hore ke rutwe lentswe la ntate modimo that's when ke understand le gore ntate modimo o bile bohlale guys and I understand why Satan le baloi ba sa batle bana ba ntate modimo ba tsebe lentswe la ntate modimo because today bana ba ntate modimo re batle bala Bible ha re batle ho bala ho ya kereke mo re rutang lentswe la ntate modimo le runa malapeng a runa ka di spare time tsa runa ha re bale Bible and that is why Satan a re tletseng strategies or keep busy ka di TikTok ka di Facebook ka di Instagram because mohlang batho ba tshwereng phone ba kene di TikTokong ba kene di Instagram ba etsa eng batho ba ilentswe entlo go jwetse modimo yentseng ha ire Bible dintho tsohle di bile teng ka lentswe mo mamedi go ba le temaneng ire verse number 4 bophelo bone bo le ka ho lona mme bophelo bone ene ile lesedi ha re tlwelle mamedi wa karata now ntho e ke batla go tla go yona bophelo bone bo le kae lentswe bophelo bone bo le kae ka ra lentswe lena leo tsatsing le ka shekole na bana beso Satana sa batleng bana ba ntate modimo ba le tsebe Satana batle lentswe Satana batle bana ba ntate modimo ba tsebe lentswe la ntate modimo le ba yang dikereke that is why batho ba fitla dikereke ba rata ho bina batho ba khazwa ku bina not ho tseba lentswe batho ba enjoy ya dikereke mo ba binelwa batho ba enjoy ya dikereke mo re fund into tsena re fund product to thenga product yana batho ba enjoy ya dintho tse jwalo mo mamedi we enjoy so much dintho tsena but I will tell you the honest truth hore Satan o tlile ka strategy se tshosang a re gotleleng tabeng ena ya lentswe shabang tate modimo yentseng o yentse le hodimo e re dintho tsohle di entswe ka eng ka lentswe everything e bile teng ka lentswe it means ntate modimo wa tseba o yentseng when ntate modimo a hloka lewatle a hloka dithaba a hloka lefatshe a hloka ganya a di hloka because ne di le teng ha o bala di ne di le siko ha o bala Genesis chapter 1 everything in le siko ne sa exist until modimo a nka lentswe lena la hae a bitsa dintho tsohle tseo a di hlokang ka lentswe a di etsa ka lentswe ka mantswe a modimo o sebedise lentswe hore thaba e bete modimo o sebedise lentswe hore lewatle le bete modimo o sebedise lentswe hore lefatshe le bete modimo o sebedise lentswe hore ganya e bete everything mo mamedi ya o re bonang lefatshe lena e bile teng ka lentswe now ka mantswe a mang ka nako ya bohloki ba hae ai ka nako ya bohloki ba hae because Genesis chapter 1 e tla o bontsha there was nothing e re moya wa ntate modimo no ka o sena mo o dulang ka mantswe a mang modimo ka nako ya hae ya bohloki yeo a neng a hloka lefatshe ka yona le lesiko le watle le lesiko le ganya di lesiko ka o fela di lesiko ka nako ya bohloki ba hae ntate modimo o nkile lentswe lena a sebedisa lentswe lena bakeng sa dintho tsohle tseo a di hlokang itse ha qeta o ba le lehodimo a qeta o ba le lefatshe a qeta o ba le tsohle a lenka lentswe lena re tlisa a re fa lona today mo mamedi wa ka ratang everything you re bona lefatsheng lena ntate modimo o thotse ka lentswe la hae and ha qetile modimo re file lentswe la hae hore le runa re be le lona so that each and everything you we batlang as a child of God we batla through lentswe la ntate modimo mo mamedi wa ka ratang tsatsing la ka shokolana ke bua pela moyo hallang bana ba ntate modimo le ba re reng he bana ke ba pholoso ba ratang ntate modimo ba yang dikereke ba ya dikereke mara ha ile lentswe Satan wa hana hore batho ba tsebe lentswe la ntate modimo let me tell you something mo mamedi wa ka ratang tsatsing la ka shokolana bophelo ba ka nna bo fetohing and ewese ya o qetela e shina kwa ka mamedi ya wese wa tso go etsatseng ka tsatsi le lembe ke kopana le lengole lena la hore motho pholoswa jwa Romans chapter 10 verse number 9 e re motho dumela ka pelo hore a tle a pholoswe mme o confessa ka molomo wa hae itse ha ke qeta o tla okay motho confessa ka molomo re tlo pholoswe ka mantswe pholoso e tswa confession my God mo mamedi go ba le ntho re November if confession e gona go ntsha pholoso ka mantswe mang everything you e hlokang o ka confessa le wena everything toro ya o ka confess everything you batlang go ba yona o ka confessa because if confession e gona o fana ka pholoso e gona o tlisa salvation mo mamedi o tsore
confession e powerful momamedi wa ka ratang o ka ba botsa kerekeng o ka botsa batho kaofela ke le moputswa ke le jwalo ke lapile ka starta go confessa bophelo baka ka starta go confessa gore nna ke tlo phela jwa ke tlo ba le dikoloi ke tlo dula kae ke everything e ke phela momamedi wa ka ratang ke ke confessitseng but now bothata ke bona ke confessitse ke le lentswe because the man yo ke ile ka kopana le yena o ile nruta lentswe a ba nruta principle ya ngwana modimo as a child of God to atla jwa but ka bomadi ba be matsatsing ana batho ba batla katlego batho ba batla mesebetsi batho ba batla di promotion batho ba batla but ka bomadi ba be batho ba batla dintho through lentswe la ntate modimo batho ba balea lentswe la ntate modimo batho ba balea lentswe batho ba balea mo ho rerwang batho ba balea mo ho rerwang lentswe la ntate modimo kapa mo ho rutwang lentswe la ntate modimo batho ba ipatlela dintho tse ka ba thusang ka speedinyana ene momamedi wa ka ratang ke kopa o kwala tse thusang di teng tsona di teng hlola re di bona di trend go twa thata le ntwa ina bongosi tsona di teng but ka bomadi ba bele tsona di na le di sacrifice you sacrifice for tsona momamedi wa ka ratang mohlan re ke ra understandang I'm closing everything momamedi yo we sokolang momamedi wa ka ratang I don't care o feta kae I don't care o sokolaing I don't care o lapile go lo kae I don't care o sotlile go lo kae I don't care dintho tsa di faseitse ha kae ha hona letho le momamedi a fetang go lona le hlolang ntate modimo ha o kgathalatse momamedi wa ka ratang ba loi ba kwetse ka mokwalo o tswang ha ona taba le hore ho yentswe eng ha modimo a rata ona le matla a o bula momamedi wa ka ratang o butse lebitla la Lazaro o ntshitse Lazaro ka ra lebitla la Jesu le wile la bulwa le ne ho kwetswe ka lejo re Jesu se ka ba tswa mona mare modimo ile a thewa le godimo a bula lebitla re morena Jesu a tswa ka mantswe mang hona o bolela hore le runa we need to understand hore ha ona taba momamedi wa ka ratang hore ho etsalang bophelong bao if nele ke la tseba matla a lentswe qetile 073 078 November 078 398 3446 can you repeat 078 398 3446 saying 079 083 3833 can you repeat 079 083 3833 sa uqetela office number 051 011 4977 can you repeat 051 011 4977 mamedi go tlo gona jo le fihlela ka bo 12 ka be ke le teng ke re keng 12:30 mamedi wa ka ratang ba batla go kopana le nna tlo mamedi wa ka ratang hona le matla lentswe ke kopa le jwetsa sephiri tsatsing la ka shogolena ke bone lentswe le fetola bophelo ba ka ha ntate modimo a gona go fetola ba ka bophelo a ka hlola ke ba mang bye re lebogile jalo mo letsatsing leno la gompieno jaaka se sa tlhalositse gore